Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe aho bukeye cyane cyane mu biyaga bigari turizera kumeze neza nawe udukurikira uri muri diaspora tukwifurije kugira ibihe byiza no kunogerwa n'impera z'umwaka wa 2025 reka rero dutangire wowe dukurikiye kuri News Lab TV reka dutangire n'amakuru yacu waruzi ko Neva agambaniye igihugu cya Kongo ingabo za M23 zisubiye mu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi bitewe n'iki kibaye gitumye aba basirikare ba M23 ba General Sultan Makenga basubira hariya mu mujyi wa Uvira. N'amakuru mashya tuje kukugezaho ntujye kure. Wowe rero utarakora subscribe kanda kuri subscribe cyangwa se sabone ujye no muri comment tujye tuganira muri comment muri section yacu irafunguye dukore like dukore share kugira ngo dukomeze kuzajya twibanira tuziranye turi umuryango. Reka turebe rero izo ngingo ebyiri. Perezida Ndayishimiye Evariste yahawe miliyoni 2 z'umusogongero kugira ngo yemere kohereza abasirikare muri Kivu ya ruguru ndetse abasirikare abohereze muri Kivu y'amajyepfo. Nkuko Perezida Kagame aherutse kubitangaza ubwo yahamagaraga Evariste Ndayishimiye yamuhishe uruhare rw'ingabo z'u Burundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'amajyaruguru. Aramubwira yuko ngo nta ngabo bahafite ariko nyuma biza kugaragara ko abarundi bariyo. Avuga ati umuntu wakubeshye ko dufite ingabo hariya muri Kivu y'amajyaruguru yarakubeshye, nta ngabo zacu zirangwa mu majyaruguru yanyu. Ngibyo ariko nyuma y'icyo ngicyo kivuyeho izo ngabo koko zari zihari. Hari izo M23 yafashe bugwate, hari izishwe u Burundi birangira buzihakanye. Kibi kibazo gikomeye mu Burundi. Uwo mubano rero Ndayishimiye na Tshisekedi buri musirikare abarirwa $5,000 kugira ngo ajye kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Batsinzwe intambara Kivu y'amajyaruguru bajya muri Kivu y'amajyepfo. Uvira niho abasirikare b'u Burundi bamumaye cyane. Kwamamara kwabo ni uburyo bagiye bafasha FRDC Wazalendo n'abandi ndetse bagashyira n'amabariyeri hariya za Minembwe no mu bindi bice bitandukanye. Neva yagiye asurana cyane na Tshisekedi ndetse n'amagambo Neva atangaza bigaragara yuko ashyize hamwe ndetse umugamba ari umwe na Tshisekedi wo kurwanya M23 hariya mu majyepfo ya Kivu. Bati rero Neva agambaniye ate Tshisekedi. Inshuti zakadasohoka buri wese abona ko bahuje umugambi, ariko buriya muri politike ngo nta mukunzi ubaho nta n'umwanzi ubaho. Igihe cyari cyo cyose umwe yaba umukunzi undi akaba umwanzi. Ibintu bibaye tugiye kubisesengura mu ngingo zitandukanye. Ubugambaji bwa mbere bwa Evariste bwatumye n'abanyekongo muri opinion publique batangira kuvuga bati u Burundi ni mubwizere muri iyi ntambara mu burasirazuba cyane cyane muri Kivu y'amajyepfo. Mumbabarire mwirinde kwizera u Burundi. Neka abanyekongo bari kuvuga barakaye bati abarundi ibintu badukoreye ubugambanyi, ku buryo nabonye hari bamwe barenze bavuga ko ngo ifatwa rya Uvira ryaturutse kuki ku Burundi. Barabihera kuki? Hari igihe M23 yigeze gutangazwa ko yigeze kohereza abasirikare na kintumwa mu gihugu cy'u Burundi. Izo ntumwa ikinyamakuru Africa Intelligence cyari cyatangaje ko zawe na Perezida Evariste Ndayishimiye zimumenyesha ko ingabo ze zitagomba kwitambika aba barwanyi ubwo bazaba bagiye gufata umujyi wa Uvira. Ndetse ngo icyo gihe izo ntumwa ngo zaramwihanangirije zimumenyesha ko ingabo ze nizivanga muri uru rugamba nazo zizaraswaho nk'undi mwanzi. Nukuvuga ngo
icyo gihe M23 yari ibandanyije cyangwa se yari ikomeje umugambi wo kujya gufata Uvira ariko bitaratangira. Ni ibintu bivugwa ko M23 ku ruhande rwayo itemeye, ndetse mu kiganiro n'abanyamakuru Nanga yarabihakanye. Colonel Nanga muzi bikorwa wa FCM M23 arabihakana ati ntituri mu biganiro na Bujumbura, ahubwo turi mu biganiro na leta ya Kinshasa. Leta ya Tshisekedi avuga ko itazigera iganira natwe, ariko uyu munsi iri kuganira natwe ku mbaraga. Vuga ko Uburundi batigeze baganira, ariko ayo makuru arahari yuko leta y'u Burundi yaganira na M23 mbere yuko hafatwa Uvira. Ndayishimiye rero perezida w'u Burundi arimo arashinjwa ko ibyo biganiro yagiranye na M23 ngo ashobora kuba yarabishyize mu bikorwa, hanyuma ngo Uvira yajya gufatwa akaberereka, ngo kubera ko bakabihera bavuga ati mwabonye M23 imaze ngo ikintu gishobora kuba cyarabayeho bahununi, ngo bashobora kuba bararwanye, ngo barwanye muri Ruvungi, Kamanyura naho ngo barashe ibinuza bisasu bike, ariko ngo babikoze ngo mu rwego rwo kujijisha kugira ngo Tshisekedi ngo ataborokaga ka payment yari yemeye. Ariko mu by'ukuri ngo bageze muri Uvira Abarundi bavamo barigendera, ndetse abasirikare benshi b'u Burundi batangiye kwambuka kera cyane, baragenda bajya mu Cibitoke, abandi bajyanwa za Bujumbura. Uvira ku buryo M23 yayigezemo ikayifata itarwanye muri Ruvungi, ariko si wo wonyine M23 yawe ninuza, kuko ikintu ngo cyatumye Ruvungi yumvikana amasasu menshi ngo ntabwo ari ay'Abarundi burya, ngo ahubwo ngo ni amasasu ya Wazalendo yari yanze kuva kwizima nyuma y'uko FARDC ngo yisize ku rugamba. Wazalendo yanze kuva kwizima, FARDC irigendera, Abarundi ngo bari bagiye kare. Noneho hari Kamanyora, ukirenga Kamanyora hari mu kibaya cya Rusizi cyangwa Ruzizi, M23 ngo Abarundi ngo hari ikintu bakoze, ngo bamwe mu bari babuze inzira kubera gutinya Wazalendo, yuko Wazalendo yaza kubafatira mu nzira ikabona nk'abantu bari guhunga ikaba yabica, bemeye gufatwa miri na M23. Ariko ngo kubwumvikane bwari bwabayeho ko M23 iri buze gufata abo Barundi mpiri, ariko izongera ibasubize igihugu cy'u Burundi. Ntibyatinze, Uvira itaranafatwa twabonye inkuru, ndetse twanayibagejejeho kuri Newslab TV tubabwira ngo Uburundi bwohereje intumwa zahuye na M23. Icyo baganiriye ku kubasubiza abasirikare babo bari bafashe mpiri, ndetse Uburundi bwemera yuko ibikorwa by'imirwano byose bwabivuyemo, bwamanitse amaboko, ndetse Uburundi bunasaba ko Abarundi b'impunzi baheze muri Uvira M23 yababaha bagataha. Mwarababonye Abarundi barenga 500 baratashye, M23 irabaherekeza, baragenda. Lawrence Kanyuka ari mu babaherekeje, baragenda bagera ku mupaka bakavimvira, Uburundi burafungura bagakira abaturage babwo. Nubwo au contraire Uburundi bwanze kurekura abanyekongo bukabafata bugwate. Ariko nabwo ngo su Burundi buriya n'izindi mbaraga ziri inyuma y'u Burundi zirenze M23, cyane cyane z'abanyaburayi, ariko by'umwihariko mu Birigi ni gutuma ngo Uburundi bwaragwatiriye impunzi z'abanyekongo bukanga kuzirekura. Ibyo bivuyeho rero ngo Uvira yafashwe M23 yigendera, imeze nk'iri mu butembere, niko byavugwaga. Ariko noneho ikindi kintu cyabayeho tukiri aho ngaho ni ugucyura impunzi, ni ugucyura abasirikare byihutirwa b'Abarundi, ndetse n'abari bari mu misozi miremire ngo bakamanuka. Hakaza noneho ngo n'ubwato bwagiye bukura Abarundi
b'abasirikare bukabatwara. Ni ukuvuga ngo hari abasirikare b'u Burundi bakomeje kuva mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko mu 2023 ifashe umujyi wa Uvira. Abenshi bagenzuraga ikibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo basubiye mu gihugu cyabo nyuma y'uko mu 2023 usa nibarushije imbaraga, ariko ngo urebye hejuru nk'uko twabivuze harimo ngagatego. Hari abandi basirikare b'Abarundi ngo bahungiye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo biri mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi no mu ishyamba rya Itombwe, ariko abo ngabo nabo baratashye kuko nko ku itariki 15 ijoro ryo ku 15 rishyira 16 abasirikare benshi b'u Burundi baturutse muri Baraka na Mboko bambuka icyaga cya Tanganyika bakirwa ku cyambu cy'igisirikare cya Rumonge basubira mu gihugu cyabo. Uko gucyura rero abasirikare ku Burundi muri ubwo buryo, kandi hari umugambi ukomeye wo kongera kwisubiza Uvira urimo gupangwa n'igisirikare cy'Abarundi na cya FARDC murambabarira, Abarundi bakaba ngo batarimo bagaragaza uruhare bazabigiramo ndetse ngo barimo bajya ku ruhande. Ni ikintu mu by'ukuri ngo kirimo kugaragaza ubugambanyi bwa Perezida Neva. Bijya rero gucika kugira ngo n'abanyekongo bamwishyiremo babone yuko ngari umugabo w'umugambanyi. Ni ibintu byahishuwe abashinzwe umutekano b'u Rwanda n'u Burundi baganiriye nyuma y'uko Uvira ifashwe. Iki kiganiro cya mbere cy'abagabo cyabanje gutangazwa na ambasaderi Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, wavuze ko u Rwanda n'u Burundi ngo hari ibiganiro ngo byabayeho. Ibyo biganiro byahuje umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano Havugiyaremye Aimable deje wa NSS, umwungirije Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, n'umugaba wungirije w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare Brigadier General François Regis Gatarayiha. Ku ruhande rw'u Burundi nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga, iyi nama yitabiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'iperereza General Major Ildefonse Habarurema, umuyobozi wungirije wa polisi y'u Burundi Brigadier General Emmanuel Ndayiziga, n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare Jean Manirakiza. Ni ukuvuga ngo iyi nama yabayeho yaturutse ku ifatwa rya Uvira nayo. Iyo nama rero abahagarariye u Rwanda ngo basobanuriye abo Burundi ko u Rwanda rutazatera igihugu cyabo, ariko ko nabo bagomba gukora abasirikare bo muri Kivu y'Amajyepfo bakava muri iriya ntambara yo muri Kongo. Ku ya 15 ijoro ryo kurya 15 rishyira 16 icyabaye twakibabwiye. Abasirikare b'u Burundi bavuye hariya muri Kivu y'Amajyepfo biruka shishi tabona biturutse kuri iyo nama. Abanyekongo bati byagenze bite kugira ngo Burundi buganire n'u Rwanda bagira ikintu bahuriraho, bagira ikintu bahurizaho. Barongera bati ni gute mama 23 yagize gutya, ingabo z'u Burundi zatsinzwe urugamba ku itariki 12, mama 23 ikazifata ikazinyuza ku mpaka akavimvira igenzura yarangiza ikazisubiza mu gihugu cy'u Burundi. Byagenze bite? Abangaba bafatiwe mu kibaya cya Rusizi n'ahandi barwanaga mu misozi. Mama 23 yarabafashe mu mutekano n'umutuzo, iragenda ibasubiza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Batuwa mubano ni bwoko ki wa mama 23 n'u Burundi. Bigaragara yuko u Burundi bwagambanye butari mu mujyi umwe na FARDC. Icyanyuma tugiye kureba uretse kureka impunzi z'Abarundi zigataha, tugiye kureba ibyo mama 23 yasohoye mu matangazo birakurikirana. Itangazo ryamenyeshaga ko bagiye kuva Uvira bagasubira inyuma retre. N'itangazo ryamenyeshaga yuko u Burundi bwasubijwe abaturage babwo 500 barenga 500. Igika cyanyuma
M23 yaravugaga ngo twebwe turahiriye Uburundi ko tutazigera nta bitero na bito bizaturuka ku butaka tugenzura, imitwe mbese irwanya Burundi ntabwo izigera ikoresha ubutaka tugenzura ngo igabe igitero mu Burundi. Icyo dushyize imbere ni ugutsimbakaza n'ukwimakaza umubano mwiza hagati yacu n'igihugu cy'igituranye. Iyo paragarafe yariye abanyekongo ku rwego rwo hejuru, yarabariye bati aba bantu biragaragara yuko bafitanye ubumwe, bafite ahubwo none hari agakino barimo gukina cyangwa hari uburyo Burundi burimo kwitwara bitandukanye nuko twebwe byari bimeze. Gusa nubwo bimeze bityo ariko mu rwego ngo rwo kujijisha abangaba babivuga, bavuga ngo ko Perezida Ndayishimiye akunda kumvikana agaragaza amadisikuru, avuga amadisikuru yuko azatera u Rwanda, mbese nawe uzamutera ngo azinga amaboko, ahubwo nawe yiteguye kandi azakora ibishoboka byose kugira ngo koko ntafatwe bunyago cyangwa ntakubitwe nyine izakabwana, ahubwo azirwanaho ibishoboka byose. Ibyo rero nibyo abanyekongo bavuga bati ibyo ngibyo ni amagambo yo kujijisha umubano wa Ndayishimiye n'u Rwanda muri aka gakino ko muri Kongo. Birashoboka yuko hari ibyo bavuganye. Noneho ikindi gikurikiyeho, kuba Perezida Kagame ejo bundi arahiza abayobozi yaravuze ngo yagiranye ikiganiro na Neva, kumva ngo Perezida Kagame yaganiriye na Neva cyabaye ikindi kibazo gikomeye mu matwi y'abanyekongo. Bahita banzura bati Ndayishimiye ni umugambanyi. Reka tuze rero tujye no kuri iyi nkuru ya Uvira. Ingabo za M23 zishobora gusubira Uvira. Bakunzi bacu rero, bakunzi bacu, reka tubabwire yuko ubu noneho M23 bidatinze ushobora kongera, nubwo Amerika ivuga yuko ngo bariyo, ariko Fisher ushobora kongera ukababona muri Uvira. Turabikora hehe? M23 kuva yava muri Uvira yatanze icyifuzo cyuko Uvira yagenzurwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye, ariko iravuga ko idashaka FARDC, idashaka Wazalendo, idashaka Abarundi, idashaka n'abandi baza kuyobora umujyi wa Uvira cyangwa gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Ndetse nasaba yuko abasirikare bamburwa intwaro, ukaba ari umujyi utarangwamo intwaro za FARDC cyangwa n'abandi. Gusa ntibyakurikijwe, kandi M23 igiye gusohoka muri Uvira yavuze ko ibyo isaba n'ibitubahirizwa itazigera iva muri Uvira, kandi ntibyubahirijwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko M23 iri muri Uvira. Ibyo yasabye bya la force neutre ntabwo byigeze bikorwa, niyo mpamvu M23 ikiri mu mujyi wa Uvira. Kuba rero yasubirayo, ibi ngibi turaje tubikeshe umuvugizi wayo wungirije Oscar Barinda. Oscar Barinda yatangaje ko Kongo yanze ko, Kongo ivuga ngo ntibavuye muri Nuza, ntibavuye muri Uvira. Kongo yonyine ngo mu biganiro mu bishyikirano ya Doha, ubu ngubu nagira ngo mubwire yuko Kongo yamaze kwikura mu biganiro bya Doha. Kongo ngo yanze ko hajyaho mekanizme de verification, yanze ko bayishyiraho igenzura yuko nyine koko havuyeho Nuza, havuye M23 yavuye muri Uvira, ndetse ngo hajyeho iyo abo bantu bagenzura Uvira atariyo. Kongo yarabyanze, banga yuko ngo hajyaho n'ikitwa buffer zone, ahantu hagati y'abarwana, kugira ngo nibura hajyeho ingabo zitabogamye ziba arizo zagenzura hariya mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo Kongo ngo yarabyanze, gushyiraho buffer zone no gushyiraho mekanizme ya verification ya gahenge. Kongo yarabyanze. None ikintu cyabayeho rero, kuri ubu Wazalendo yarashe muri Bukavu, ejo yiriwe irasa muri Uvira, mujyi wa Uvira, ndetse ngo habaye no kurasana na M23. Ni ukuvuga ngo Barinda avuga ko ngo ba Wazalendo barimo barasa bashaka kugaruka muri Uvira, kandi ngo akavuga ngo twari twavuze ko kuba Wazalendo yagaruka muri Uvira ari umurongo utukura tutazihanganira. Umva iki kintu neza, twari twavuze ko ari umurongo utukura tutazihanganira.
urumva rero ko ibintu biracyakomeye hariya. Murabizi ko abaturage bo kuri Goma ndetse na Uvira bazindutse basaba ko M23 igaruka muri Uvira. Wazalendo irimo irarasa ishaka kugaruka muri Uvira. M23 ni umurongo tutazihanganira. Hanyuma itiriko murabizi ko n'abaturage barimo kubidusaba. Uyu munsi imyigaragambyo ejo hashize imyigaragambyo yabereye muri Rucuru. Abaturage bigaragambya basaba yuko M23 ijya kubohora n'abaturage bo muri Uvira nkuko nabo yababohoye bakaba bariho batekanye. Hanyuma rero ikintu uko kurasa kwa Wazalendo, Dr. Oscar Barinda ati kugeza ubu bahoze barasa amabombe bari kure, turabisuzuma neza, hanyuma twamenyesheje n'umuhuza kuko ibyacu byose tubikora mu mucyo n'ubunyamwuga. Twamenyesheje umuhuza ngo dore cya kindi twangaga kigiye kongera kuba, mwitege kiri bukurikire. Wabona ibintu bihindutse bitewe n'igihe n'igihari. Iko turayumva neza. Twamenyesheje umuhuza ngo dore cya kindi twangaga kigiye kongera kuba. Cya kindi twangaga kwa kundi twavuga ngo Wazalendo ntizagaruke muri Uvira. Kwa kundi twangaga ngo FARDC ntizagaruke muri Uvira. Dore bigiye kongera kuba, Wazalendo igiye kongera kugaruka. Ejo bundi Mishiki, Depite Mishiki Wili yatangaje ko Wazalendo deja yamaze kugera muri Uvira. Itegereje bakuru babo ba FARDC kugira ngo baze bafatanye kugenzura gukora mu operation hariya muri Uvira. M23 rongo yabwiye umuhuza ngo dore bya bindi twavugaga byuko Wazalendo itazongera kugaruka cyangwa nibi ngibi dore bigiye kuba. Ngo baramubwira ngo mwitege kiri bukurikire. Harakurikira hiki? M23 irajya Uvira. Irasubira Uvira nubwo barimo harabongo barimo ngo bambaye imyenda ya polisi, ariko ngo babasirikare ngabandi bambaye civili ku buryo ngo Uvira M23 yuzuyemo mu bantu 10 harimo nk'abarindwi ba M23. Ati rero mwitege ikiri bukurikire. Nukuvuga ngo M23 iciye amarenga yo gusubira Uvira. Ati wabona ibintu bihindutse bitewe n'igihe, bitewe n'igihari. Ibyo ngibyo nibyo Oscar Barinda atangaje. Wowe surabyumva ko M23 idasubira Uvira. Gusubira Uvira kandi birimo biratizwa umurindi no kuba uyu munsi ubu tuvugana leta ya Kongo yanze gusubira mu biganiro byayo na M23. No kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusubira muri ibi biganiro mu bihuza na M23, yaba ibiganiro by'imbona nkubone cyangwa ibiganiro byifashisha ikoranabuhanga rya video conference, banze gusubirayo. Leta ya Kongo kubera icyanze gusubira mu biganiro bya Doha. Leta ya Kongo ngirimo irinubira uburyo ngo M23 yafashe umujyi wa Uvira ndetse ngo nibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Bivuze iki? Iki kintu bivuze iki? Nukuvuga ngo leta ya Kongo ikintu ishizemo imbaraga n'ugusabira ibihano abarwanyi ba M23 kuko ibashinja ngo kurenga ku gahenge. Gusaba M23 yo ntibyemera. Reka twongere tukore tugaruke ku masezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Ayo masezerano M23 yagiranye na leta ya Kongo y'agahenge no gushyiraho mechanisme de verification y'agahenge. Leta ya Kongo ivuga ko ejo Tshisekedi yavuze ngo twebwe ngo impamvu ngo twavuye muri Uvira ntabwo ari uko twatsinzwe, ahubwo ngo yari strategy y'intambara yo gusubira inyuma kugira ngo tuzagaragariza amahanga yuko M23 yarenze ku gahenge. Kuko twari twasinya agahenge, twe nta kintu cyari butume tujya mu ntambara, twarobrije kubahiriza ko gahenge. Niyo mpamvu twasubiye inyuma dukora repli strategique kugira ngo amahanga atazavuga ngo twisha gahenge. Akongo rero ishingiye kuri icyo kintu irimo iravuga ngano M23 yafashe hose kuva nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10 nibanzi have. Icyo ni kimwe. Tshisekedi ati ngewe nshaka yuko babanza bakava effectivement retre effectivement ku butaka bwa Kongo bwose. Tshisekedi we ashaka ko na Goma na Bukavu
hose M23 ihava, ariko ikamubaza ngo turahava tujye he? Kandi nabyo babaza n'umuhuza, turahava tujye hehe? Mutwereke ahantu turi buze kujya, ubutaka buhari mwaduteguriye turi buze kujyaho, hanyuma tuve ku butaka. Ariko ntabwo tuve iwacu, ntabwo tuve iwacu. Ubwo rero icyo kintu cyo kuvuga ngo M23 ngo nitabanza ngire kuri ahantu yafashe nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10, mbere na mbere babanje kuvuga ngo ngo Uvira M23 ikora leta. Ariko Kongo yibona support ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ngo M23 va Uvira ugenda ujye mu birometero 75 uvuye Uvira, no kuvuga basubira Kamanyora, urekure Ruvungi, urekure Sange, urekure Nyakabere, urekure iriya misozi yose uyivemo, urekure ugende ikibaya cya Rusizi cyose ukivemo, ugende uparike Kamanyora, kuko niwo wari uri imbere y'uko Agahenge kavugwa. Wishe Agahenge, abo wafashe nyuma y'uko ahari amasezerano y'Agahenge have. Icyo nicyo ni obligation ya mbere ku Leta ya Kongo irimo gushyiraho. M23 ntiyumva. Kongo rero nayo ifata imwe mwanzuro iravuga iti twebwe ntago turi buze gusubira mu biganiro, nta kintu tuganira n'aba bantu banze kuva ahantu twababwiye yuko bagomba kuva kuko bahafashe bishe amasezerano y'Agahenge. No muri Fizi muveyo, ariko nubwo barimo kuvuga ngo no muri Fizi bavuye bagiye n'ahandi, M23 irimo iravansa ikomeza imbere. Ubu ngubu yamaze kuzana ubwato bw'intambara bukaze, nibwo irimo gukoresha irasa FRDC na Wazalendo hariya muri Fizi, hafi ya Makabola. Vuye mu Makabola ujyo aho birimo kubera ni mu birometero 8 byonyine. Ibyo bintu rero urumva ko byanze bikunze haracyarimo ikindi kintu gikomeye. Anytime nakubwira ngo M23 igeze Uvira, ngiyi ndimo ndayireba iri muri Uvira, ariko rwose byo reka tubamirize yuko kuko M23 ese barabangwire ko ngiri muri Uvira, ngiri ngo ku mupaka ngo huza ngo Kongo ngo n'u Burundi. M23 yari buvuye Uvira ko hatari hatangwa ingabo yifuje zigomba kuhagenzura, ko nta cyemezo kirafatwa ku busabe bwayo. Ariko amakuru aturike dohavuga yuko ubwo busabe abahuza babuteye utwatsi, bati oya ntago bibaho. Haragiye mechanisme de verification yashyizweho igenwa n'amasezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. M23 kuvuga ngo barebana ku mupaka ngo w'u Burundi ngo ku ruhande rwa Kongo yere busiga igihugu kirangaye, yere bure kuri Uvira gasiga igihugu kirangaye. Ku rundi ruhande nabyo urumva n'indi deba irimo kugenda izamuka. Reka rero turebe gusa igihari M23 anytime iri Uvira. Cyo rwose ukitege, jya muri comment tubwira naho kubyumva cyangwa ikibona gikwiye kuri M23, kuri FRDC, kuri Tshisekedi n'abandi bose n'abahuza, ugira icyo babwira. Iyi ni News Hub TV, kora subscribe tujye dukomeza kwibanira, tukwifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana.